Kölköl'de geliyor atırı. Aylamağa. Kilosu da Allahu Ekber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal mustaqim. Sıratallazîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamu alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve lakıbetul mutavasalat. Ve selamu Resulü ve Muhammed sallallahu teala aleyhi ve ashabike ecmain. Amma ba'd. Allahümme erhamna ve lazzatillah ve Kur'an. Allahümme khurli ve li velideyi ve li cemil muhminine vel muslimine vel muhminin. Allah'ım şoqana ayetken soğuttuğum Peygamber Aleyhisselam'ın bağına, sahabalarına, tabiinlerge, qaribi qurabalarga, jetim jesiler, Kur'an'a muhtaç olup жатқандарга, ошолордун катарында өтүп кеткен атамдын уругуна, апамдын уругуна, ошол жерде Оминде отургандардын баарыбыздын жакындарыбызга багыштадык. Ошолордун катарында Токтомурат агам, Ушам амамдын ырбактарына, жана атам Токтогул, апам Гүлсаранын ырбактарына, чоң энелерибиз, чоң аталарыбыздын ырбактарына багыштадык, я Раббыл аламин. Өткөндө өз рахматына кечирген, кабырларын отолуп, эшти максатын кылган, ихсан кылган зыяраттарыбызды, дуаларыбызды окуган аятка мысал өздөрүнө кабыл кылып, кабырларына нур болуп турсун, я Раббыл аламин. Роббана атана фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабал хисабилlah. Алла разы болсун. Makey tuğanlar bugün bizdin үйү үстү салып аткан уста бир туугандар менен жана атамдын иниси Шералы акем менен
Жана аялы Жамила жеңем менен баарыбыз кайламага чыгып, шу жерде эс алып, ол жерде азыр жеңем сойгон серкенин чек карын жууп атат. Ake bizim tuğanlar mevcut hazır. Soygan serkenin ekin jiliktep dımdama qarasa otar. To'rdaqa. Bizim ustaköz, brigadir başçısı Turdumat jiyemiz, Şeralı ake Özün ake. Hasan aka. Hasan. Dem alış qanday bolip atat? Doğru. Көңілдегідейбі? Ладно. Ол жерде қазан от жағып атат ма? Илхам аке, дем алыш қандай болып атат? Зыңқ болып атыр. Зыңқ. Көңілдегідейбі? Зор. Молодец. Өткөр. Жөрам. Дем алыш қандай? Yaxshi, rahmat. Нормальный? Нормально. Біздің жайлаулар жақты ғой? Жақсы. Яқшы екен? Yaxshi. Молодец. Жайлауды ес алып, туғандар түсінтіп, бұл бір өмірге келген жашоодо эзалыкта турушубуз керек туғандар. Ден соолуктун дагы акызын беришибиз керек. Бұл жайлоо Кайлама деп коет, Көксөрөк айлоосунда. Чокуда турган менин аталаш акем, атамын бир тууган үкөзү Шералы бай болот. Шералы бай деп аташып коет, чын аты Шералы. Шу акем бизге ушул акыл насаатын айтып, жашоодогу тажрыйбаларынан бизге жакшы бир үлгү боло турган сөздөрүн айтып, дайым жакшылыкка үндөп турат. Өтө алыска ойлонгон, имандуу, сабырдуу, акылдуу инсан. Жараткан Кудай өмүрүн берсин, ден соолугу болсун. Жана биздин бактыбызга үйүбүздүн төрүндө дуасын берип, ушинтип чокуда кандай отурган болсо, жайлоодун эң бийик чокугунда ушинтип кандай отурган болсо, биздин үйүбүздүн төрүндө да ушундай отурушты жараткан Аллах Таала насип этсин. Туруп жөнөдү. Ышкын терип жүргөн турбайбы, ышкын. Мынакей. Ышкын терип келип атат бизге. Мен турган жер менен Шералы акем турган жердин узундугу 500 метрден алызыраак. Кудайга шүгүр, камерабыз ушул 500 метр алыста турган акемни ушул жерден алып берип атат. Ышкын терип түшүп келип атат.
Daim bizim bak dostlar şu asqa zodoy turup bizge duazın verip üyüsün tör üstü sıyı üstü görüp жүрөбүz. Get